Komisi benta jong kejing rakhe kejing edai hapreng ke India bak ke Thailand. Ha kalai po terik unaitung u Deputy Prime Minister jong keri Thailand ujurin laksana wisid ula play perda ya ke North East India Festival ke baar ke bala penlong ha Bangkok ha keri Thailand. Ha kini kejing elang ledan lang u menteri kena ke sarkar pedang u bekhmi ya ketenat ki kambari u Dr. Rajkumar Ranjan Singh, u menteri rangba ke Meghalaya Konrad Kongkal Sangma, u menteri rangba ke Nagaland Nefiu Rio, u sambut menteri rangba ke Arunachal Pradesh u Chau Namen, kihe kihan negeri India bat Thailand bat kiwe-kiwe. U juren laksana wisid u lapan pau ke jingkemen ban play ke festival namar kan erap banamara ke jing ede ke bejan hapadeng keri India bat Thailand kam tam ke jing pentrei ya ke surok ba ke ban penyaso ke let kawan hapadeng kini arteligiri ke banerap shibun ban kentio mar keliang ya ke kai pateng bat ke kam jengokai. Ulong bagalong ke badan kamru bandan ke free trade agreement ke baret hapadeng kini arteligiri ban kentio ya ke yok kekot. URK Ranjan Menteri Kena ke Sarkar Pedang Jongkeri India ulong baka kai pateng baka kam jengokai ke benta ke bakrau ke bayarap bandon ke jinge dai ke bayajan. Ulong baka Sarkar India ke latau ke Act East Policy ke baka Thailand ke latau ke Act West Policy. Banamara ke jinge dai ke bayajan kam tam ha baka than chtelam mingi ke India ke kerdap pada Thailand. Ya ke jingelang lapan ipu ipiang degi jingruai bat jingshat na ke jela jong kathan syatay lam mingi ke India.